Chigaha Radio West Gakusi ahantu Beth Akatukunda. Gavumenti ya Germany ehire Uganda za dozi zombazi ogwa COVID-19 ziri kwingana obukikoro bushatu emitwaro 95 na maganana za dozi ezishyikira mu ihanga omwabazi gwanyu mwebazyo nombazi ogwa Johnson & Johnson kandi zakirwe Minister w'ebyamagara Dr. Jane Ruth Acheng hamwe n'omuhandiki w'entura o Minister w'ebyamagara Dr. Diana Atwine hakichayi ky'enyonyi ekya Entebbe. Minister nejyangu za dozi zombazi ogundi ogwa Johnson & Johnson eziri kwingana obukikoro bubiri n'emitwaro 40 nezitekatekwa kuhikibwa mu ihanga esande erikwija kandi za doze ezindi eziri kwingana obukikoro buna n'ekicweka nizija kuretwa omu ihanga okwezi oku kutakahwire. Minisita w'ebyamagara Dr. Jane Ruth Acheng agize ngu omubazi ogwa Johnson & Johnson gwija kutwarwa omu myanya egumirihikamu omuhururu ey'okusereka abantu boona erikugyenda omu maisho omu byanga bitari bimwe na bimwe omu ihanga. Gavumenti neshabwa kutaho emyanya ey'okubanguriraho abaana babishiki abaziire batakakize emyaka 18 omu ihanga. Okurugirira abari kurwanirira obugabe bw'abakazi emyanya nk'egyo nehwera abishiki bato abarugire omu mashomero ahabwo kutwara enda ezibateekateekire okugeranya ensya nungi. Angela Mudubirwa omurwanirizi w'obugabe bw'abishiki nagira ngu abishiki bingi bahindukire banyina b'abaana hanyuma y'amashomero okukingwaho kumara obwire buringwa ahabwo kubarukaho okwekirwire ekya COVID-19. Mudubirwa abire nagambira mu rukiiko orwabikira okukwataho aha COVID-19 eteganisemu omwana w'omwishiki omu rukiiko rubire rutebekanisiibwe ab'ekitongore ekya Mentoring and Empowerment Program egenderire abakazi abakiri bato. Akyorekere ngu omuringo gwonka ogw'abishiki abo bakubasa kuhwerwaho bakaba b'omugasho omu biro bya nyensya n'okubahereza emyogo etari emwe n'emwe okurabira omuri gavumenti obweri kutaho programs zitari zimwe na zimwe ezentunguka. Omu bigambo bye Jessica Auma omukuru kuruga omu kitongore ekyo ashabire gavumenti okuteekateeka aha ky'okuhamya ebiragiro eby'okurinda abaana babishiki. Papa Francis yagamba hacho kugira amaka ningashi obushwere obutebeekine arikugira ngu bwine kubonera harimu okusasirana arikucyoreka ngu okusasirana nigwo mubazi ogw'okuretaho obusinge hamwe n'amashemererwa omu maka g'abantu. Papa yakyoreka ngu eka eshemerire kuba omwanya ogw'amagara ogw'okushemererwamu kandi nagira ngu hatari kusasirana eka egyo nehinduka ey'obutabanguko. Obutumwa bwe bwaba buri omu speech ye eyahandikire erukukwata ahaka nk'omwanya ogw'okusasirana kandi ogwa rukundo. Papa Francis narabira abantu okwerinda okubiika ekiniga eky'obutasasirana ogwagumize ngu abantu nk'abo tibarigira businge omu mitima yaabo. Abikiriza bashabwa kwetiisa ebibi byabo babase kweza emitima yaabo ubwo barikweteekateekera ekiro kikuru eky'okuzarwa kwa mukama witu Yesu Kristo. Okushaba oku kwahebwayo Father Paul Mutume owambarra Archdiocese obu yaba naaburira omu misa y'akasheshe ak'erizooba hari Uganda Martyrs Parish aho mu tawuni ya Mbarra. Mutume yashaba abebembezi hamwe n'abakuru omu gavumenti okuhereza abantu boona n'omutima gumwe kandi bahikirize ebibaraganiise abateezi baabo abakaruru. Kurogosasi yakumerebeswa vanimo wanjesi imanyachini yabashubisa yabasari w'abakristu omumishiga makamishigamo kimwe ayenda serekaniso mwanda kwa mukama orotandatwe eshiretwa orhanga chishube oshosi bw'orane mungobera bantu aneshikamiborwe onomagaragiru ebintu kandi kuniki Omumakuru agandi akazaano ka Radio West hamwe na TV West ak'ekiterekye ekya Christmas nikagumizamu okubasa abanyamugisha 20 okwesingurira emitwaro 10 buri omwe. Omumakuru gitu agihangweri omunyamakuru witu Hannington Katehangwa natusiyaho bingi okwa muntu arikubasa kusingura omukazaano aka. Radio West
West yakuretera ekiterekye kya Christmas omunkora yo kutwera aha kihuro kya Nohiri. Ego abanyamukisha 20 nibisha kwesingura ekiterekye ekirimu ebintu nyamwingi. Okwetaba omukazanaka kukatandika kibanza ky'okwezi okw'12 kandi nikuza kuba nokuhendera ebiro 20 by'okw'12. Ebiro 21 nibwo abasinguzi barahebwe ebiterekye byabo. Dickson Nandinda mukuru wa Radio West nagira ngu ogunugumwa ha miringo y'okusiima abahorukiza ba Radio West n'abarebi ba TV West ahabwo obushagiki bwabo obutwireho kumara emyaka n'ebisiibo. Uwizo abantu tujja kubanta ebiterekye kugendera kimwe kusiya ebiro 20 kandi ebiro 21 tujja kubantu barongora tukubaha ebiterekye byanyu mukujja kubyakira. Onkashi Dickson omukiterekye ekyo nihiza kuba harumuki bijja kuba birimu emiceri birimu esano ya numa birimu ebyokunywa ebya Pepsi. Okwetaba omukazano aka kyoro bimunonga kandi Dickson Nandinda okunukwara kukigamba Chorobire shimwe ntujja kuba ntutera ekyeshongoro ekya Emre kikazi ekya Christmas nimeneza Christmas nungi. Nimeneza Christmas nungi. Nimeneza Christmas nungi. Iwachurra omutezi wesimu wa kabiri bwo tukujja kuba ntwakira kanaza omukazano. Ahabo mwaka ogu kampani Riguga zitiremwe mpiha kwenda kusima abahagizi babo kandi kampani zeze harimu Numa Feeds, Pepsi Cola hamwe na Mahame Financial Limited. Emma Mwesigwa kitunzi wa Pepsi omuri Ankore wena asiyeme enkoragana hagati ya Pepsi hamwe na Vision Group n'ekigendererwa kyo kusima abahagizi. Partnering na Vision Group to give back to our people. Isaac Asimwe ogunakorana Numa Feeds kandi wena ashaba abantu kwetaba omukazano aka okuhangura hamwe no kwese ebintu ebinumero ukora ebirumwe sano yoboro esano y'omuceri hamwe nebindi nyamwingi. Ntusima munonga Vision Group tekeji aho kubane tuyamba munonga norebona aba end consumers notakabika mukono gumwe konka program y'ekiterekye ni yamba munongo kwishika abantu kandi nsho tuguma ntuzamugura umwaka. Edward Bataringaya kurwo mu Mahame Financial Services nashaba abantu obutaferwa akagishaka gukora shopping barkwetaba omukwangura ekiterekye. Twenka Mahame ntubantu kora kugira ngo tugariza abantu bitu abo kuba twine customers bingi kandi most of our customers abindi bana nabamba kwa TV West timba wa Radio West biro bwingi. So twenka Mahame ntuzo mu ndakike kwenda kugira ngo twegito promotion kandi tubase kubasi yohereza gwito burungi munonga. Radio West na TV West nibendeza abantu mwene kiro kikuru kirungi hamwe no mwaka ogwihorere. Aba Radio West Huntington Katehangwa. Nimeneza Christmas nungi kuruga hatobo y'omutima. Webale mnonga Huntington Katehangwa ahabwo kutwisiyaho amakuru ago. Omumakuru ag'ebyemizano emizano ya FIFA Big League negumizamu omwihangwe gw'eriizooba n'emizano 5 erikwija kuzanirwa habishayi bitaro bimwe na bimwe omwihanga. Nyamutyobora FC eri aha muheru gw'ekimezi eki neetayayisa tiimu ya Maida eyabire yayetabire omu mpaka za Uganda Premier League kandi omuzano ogu nigwija kuzanirwa aha kishayi ekyakaceeka aho muri Mbarra. Nyamutyobora eri aha muheru ogw'ekimezi eki n'obubonero 2 kandi yaheza kusinga omuzano ogu ogw'eriizooba neba yasya obubonero buri kuhika 5. Omumizano endiijo erikuza kuzanwa eriizooba Maroons neetayayisa Blacks Power Kitaka neetayayisa Luwero United, Ndeje neezana na Chetme kandi yo Proline FC neija kuritana na tiimu eya Kitara FC. Hona nabwo tukiri omu makuru ag'ebyemizano omuzano w'omushiija ow'empaka ezatebeekanisibwe Airtel hamwe na FIFA Bobosi Byarahanga atorinwe nk'omuzano w'omwaka ahabw'omupiira gw'ebigyere ahabw'omwaka ogw'2021 omu mukoro gubire hari Speak Resort Munyonyo omu mwabazi gwanyu mwebazyo. Byarahanga asengere Aziz Kayondo nawo wa Vipers FC hamwe na striker wa Express FC Eric Kambare. Ogu atwire kirabo kya motoka hamwe na shiringi akakikoro kamwe. Ochurikize Radio West Radio Best aganagamwe omuguta kwihira heri hanga.
abantu 13 bafire n'abandi bingi bahutara hanyuma y'umugongo kuboga ahakirwa echa Java omwihanga rya Indonesia izobe rya nyumwebazyo abatura bo mwanya ogwo bareberwe barukunga okurugwa mu rushozi orwa Semeru abakuru omwihanga rya Indonesia nibajangwa abantu barukikatana na mushanju no bahutire obwa bingi bine amasya aha mibiri yabo omugambirizi w'ekitongore eky'ebigororezi omwihanga rya Indonesia yajangwa bahutire bariyo nibaragururwa omarwaro gatari gamwe na gamwe omwihanga eryo ohurikiriza amakuru ntogagarukira kankwendeze sande nungi